MC Hope muraho neza. Turakomeye. Tubahamagaye kuri Amazing TV show. Mwaramutse neza se aho ngaho iwanyu? Turaho twaramutse, Christmas imeze neza nta kibazo, uko biri umwaka uri kugenda neza nta kibazo urebye. Okay. Tubahamagaye aka kanya twari live mu kiganiro ariko turashaka byibuze nk'umuntu wakoze ibiganiro byinshi kuri Amazing TV show. Turashaka wifuriza abafanizi bawe, abakunzi bawe, ubifurize Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, ariko wenda mbere yuko utangira urabanza ubibwire nawe uherereye kugira byibuze bamenye MC Hope GKS ni muntu ki aherereye. Nk'ibisanzwe ndabantu mbwira abakunzi cyangwa se abafana ba Amazing TV gukora like, share, comment, subscribe ku biganiro tugenda dukora umunsi ku wundi bagenda badukurikirana. Turabifuriza umwaka mushya muhire. Abutagenze neza nizere kuri uyu mwaka biteguye yuko uzagenda neza bari kubisaba Imana. Hanyuma ahantu mperereye igihugu cya Canada, Nova Scotia. Yego. Ariko umubiri ni uri ariko umutima uri muri M23 bisanzwe. MC Hope rwose udusetsa, twizere ko umwaka utana bwo tugufite kuri Amazing TV show nkuko bisanzwe. Umwaka utaha rwose turi kumwe, tugomba gukora cyane kugira ngo abafana ndetse n'abakunzi bakomeze kugenda babona ibyiza. Yego. Kandi bakomeza kwizihirwa n'ibiganiro tuzajya tugenda tubahereza umunsi ku wundi. Yego. MC Hope rero murakoze cyane, reka natwe nka Amazing TV show tubifurize iminsi mikuru myiza yaba Noheli ndetse n'umwaka mushya muhire. Sawa, murakoze cyane kuri twese. Bakore like, share, comment, subscribe. Turabakunda cyane. Amazing TV show. Ciao ciao. Sawa, murakoze cyane namwe. Sawa. Oviados mwaramutseho neza. Mwaramutse. Ubu tuvugana muri live kuri Amazing TV show, ariko ukaba uri umuntu umwe mu bakunzwe cyane kuri Amazing TV show kandi batanze ibiganiro cyane bigakundwa. Uyu munsi rero tugamagaye tugira ngo urabanza wibwira abakunzi bawe aho uherereye, hanyuma wenda unabifurize Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Murakoze cyane, turabashimiye. Nitwa Olivier nk'ibisanzwe cyangwa izina ry'akabyiniro Oviado, nkaba ndi muri Canada, umujyi bita Halifax, Intara Nova Scotia. Yego. Bikaba mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Oviados, ahanini abantu uburyo bagukunda cyane baba bafite n'impungenge. Ese uyu mwaka ugiye kuza nitugukenera kuri Amazing TV show uzatwitaba ku buryo n'abakunzi bazakomeza kukubona kuri Amazing TV show? Nzaboneka, bazabyandike muri commentaire babwire ko bakinkeneye, nzaboneka ntari. Sawa rero Oviados, reka wenda natwe kuri Amazing TV show tukwifurize umwaka mushya muhire, uzakubera amata n'ubuki kandi uzawurya ntukakurya. Murakoze cyane, nanjye mbifurije ibyiza byose imbere. Ariko ntiwagenda utanabwiye na bakunzi bawe gukanda hahandi, nako ntiwagenda utakavuze. Ni ngombwa, barabizi, gahunda ni ya yindi. Kora subscribe kuri Amazing TV show, kora share and comment. Muzaba mugize neza, mushishikarize n'abandi baze kabisa, ni karibu. Oviados rero murakoze cyane. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza. Sawa. Aramutse neza Feza. Aramutse neza. Tubamagaye ku kiganiro cyacu hano kuri Amazing TV show. Tukaba tubazi nk'umukunzi wa Amazing TV show abasha gukurikirana ibiganiro byacu cyane bikakunyura, ariko aya masaha turi kugenda duhamagara abantu tubabwira kwifuriza abakunzi bacu ba Amazing TV show badukurike mu bifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Uratangira wibwira abakunzi ba Amazing TV show nawe uherereye, hanyuma ubifuriza umwaka mushya muhire na Noheli nziza. Yego, murakoze. Nitwa Feza, ntuye muri Canada, Halifax. Okay. Yego, ndifuriza abakunzi ba Amazing TV show umwaka Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Yego. Kuri bo n'imiryango yabo uzabahire muri byose, kandi bakomeze kudukurikirana
bakora share subscribe murakoze. Feza rero natwe nka Amazing TV Show tubashimiye cyane aka kanya muduhaye ni ukuri reka namwe tubifuriza umwaka mushya muhire na Noheli nziza. Murakoze cyane. Sawa namwe. Mwaramutseho neza Joshua. Mwaramutseho neza. Ubu tubahamagaye turi live kuri Amazing TV Show. Mumeze mute aho muherereye mwebwe? Turaho twebwe ni igicamunsi ni mwiriwe ubwo aho muherereye mwebwe ni mwaramutse. Murakoze cyane. Tuguhamagaye cyane nk'umukunzi wacu dukunda cyane tuzi ko akurikirana ibiganiro byacu byo kuri Amazing TV Show. Ariko twari tuguhamagaye tugira ngo byibuze wifurize abakunzi bacu ba Amazing TV Show Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Ariko mbere yo kugira utangire urabanza wivuga amazina yawe naho uherereye hanyuma ukomeze ibindi. Murakoze cyane kandi murakarama. Amazina nitwa Habineza Olivier ariko bakunze kunyita Joshua. Yego. Abenshi niryo zina banziho. Yego. Nkuko mubivuze ndi umukunzi wa Amazing TV Show. Okay. Ndayikurikirana ndanayikunda kandi nshishikariza n'abantu kubera ibiganiro bihanyura ko nabo bayikunda. Yego. Hanyuma wabuherereye he? Ubu tuvugana ndi mu mujyi wa Kigali. Yego. Abenshi bahazi nko mu karere ka Kicukiro cyangwa se Sonatube. Ko wajya mwageze mu kazi? Oya muri iyi minsi murabizi ko ni Boxing Day. Yego. Akazi tuba ubwo twagiye kwicara tugashima Imana n'abantu bakeya. Yego. Unaye nicaye ahantu rwose ndi gufata akantu nicyayi cyaka. Yego. Ndi gushimira Imana nyine ko yabashije kuturinda mu mwaka ushize 2024 tunabasaba ko yazaturinda muri 2025. Mugeze neza. Hanyuma rero ni iki wabwira abakunzi ba Amazing TV Show bari kukumva aka kanya? Ikintu nababwira. Yego. mbere ya byose nuko buri umwe wese agomba gushimira Imana. Yego. Uko kuba ariho ahumeka. Yego. Ni uburinzi bw'Imana. Yego. Noneho ikindi cya kabiri no kwitwararika mu minsi mikuru isoza umwaka. Haba harimo byinshi byiza ndetse wenda kwishima ni byiza ariko ntihabeho kwishima cyane birenze. Yego. Ahubwo akenshi bagafata umwanya munini bashimira Imana. Nicyo nababwira. Habineza Joshua rero murakoze cyane nizere ko n'umwaka utaha uzakomeza kutuba hafi cyane mu biganiro byacu bya buri munsi. Kubera ko tugezaho ibiganiro byiza. Yego. Natwe turahari ku bwanyu. Yego. Nta kabuza rwose. Ni byinshi natwe nimudutumira wenda na online batureba hari byinshi tuzabasangiza inama mu buryo butandukanye turahari. Sawa rero murakoze cyane mukomeze gushishikariza n'inshuti zanyu gukora subscribe na share. Nawe murakoze cyane kudutoranya. Sawa. Agira icyo tubwira abakunzi ba Amazing TV Show. Sawa murakoze cyane. Hapo tunakuita kwa kutokea kwa Amazing TV Show. Tuko nasema saa mtu mwenye tulioje sana hapo kwa Amazing TV Show. Unaweza tatakia ba fans yako kwa Amazing TV Show kwa kuambia Christmas Day na Happy New Year. Kama tuko na kuita unaweza waongelesha. Unaweza anza kwenye wiko kisha unawaambia chenye unatafuta kwa roho. Chenye chiko kulo yako kisha bana kusikia. Nashukuru Christmas imepita vizuri na ningependa niseme hii neno kwa watu wote wenye wanatufuatilia kwa Amazing TV. Okay. Waendelee kutufuatilia na Mungu awabariki. Okay. Awavushe huu mwaka salama. Okay. Yenye walikosa huu mwaka kesho akifanikishe kwa uwezo wa Mungu. Okay.
na huu muda niko Canada, naishi Halifax. Hapa na ninasubiri basi, niko naenda rekodi EP yangu ya ndio hivyo. Kuko mwenye naweza takuwa hivi anakusikia kwa Amazing TV Show kama uko na watakia mwaka mpya na vitu vizuri, anaweza tawaza huyu mwenye uko nanitakia hivi anaitwa nani, anaishi wapi? Mimi naitwa SK The Boss. Ya ndo jina langu la kumitandao yote. Ndio. Ya kijamii, ukinitafuta kwa hiyo jina unanipata kwa SK The Boss. Na uko ngambo za wapi? Sai niko Mumford. Mumford ni wapi? Ni Canada, ni Amerika, ni Europe? No, ni Canada. SK The Boss, tunakushukuru. Tunazania na mwaka kesho tutakuwa nawe kwa Amazing TV Show. Ya Mungu akisaidia tutakuwa pamoja. Asante sana. Nashukuru. Nashukuru sana.